Papa Benedicto wa 16 yatabarutse ku myaka 95. Papa Benedicto wa 16 yayoboye Kiliziya Gatolika hafi imyaka 8 yose mbere y'uko ba umupapa wa mbere weguye kuva mu myaka 600 yari ishize. Yapfuye kuri wa gatandatu afite imyaka 95 yose. Ni nyuma yaho wamusimbuye yariwe Papa Francisco yari amaze imyaka Papa Francisco yari amaze iminsi asaba abakristo b'isi yose kumusabira. Leta ya Vatikani yatangazaga ko ubuzima bwe burimo buragenda burushaho kugenda nabi kubera izabukuru. Leta kandi ya Vatikani ivuga ko kuri uyu wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu 2023 mbere y'uko ashyingurwa, umubiri w'uyu nguyu wahoze ari papa uzaburuhukira muri bazilika yeguriwe Mutagatifu Paulo. Leta ya Vatikani ivuga ko kuva uyu mupadiri Leta ya Vatikani ivuga ko kuva uyu wa mbere Leta ya Vatikani ivuga ko kuri uyu wa mbere tariki ya mbere nyine z'ukwezi kwa mbere mu 2023 mbere y'uko ashyingurwa, umubiri w'uyu wahoze ari papa uzaburuhukira muri bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Ku wa kane w'iki cyumweru kigiye kuza, Papa Francisco azamusomera misa yo kumushyingura ku rubuga rwitiriwe Mutagatifu Petero. Ubwo uyu papa Benedicto wa 16 yatunguraga isi mu mwaka wa 2013 agatangaza ko yeguye, Benedicto yavuze ko atagifite imbaraga zaba iz'umubiri cyangwa se zo mu mutwe ngo ku buryo yatabasha kuzuza inshingano nka papa. Kuva hagiriye mu kiruhuko cy'izabukuru ntiyakunze kugaragara mu ruhame. Imyaka y'ubuzima bwe yayihariye umwiherero n'isengesho aho yabaga mu kigo cy'abihaye Imana cya Vatikani. Mu ibaruwa ye mu 2018 yandikiye ikinyamakuru Corriere della Sera cyo mu Butaliyani, yasobanuye uburyo imbaraga z'umubiri zigenda zigabanuka cyane, avuga ko ari imbere mu rugendo rwerekeza imuhira. Papa Benedicto amazina yiswe n'ababyeyi ni Joseph Ratzinger. Yavutse mu mwaka wa 1927 avukira Marketer Amini mu Budage. Imyaka ye y'ubuto yayimaze mu gace ko mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Ubudage hafi y'umupaka bw'icyo gihugu, umupaka kigabana na Autriche. Yinjiye mu iseminari umwaka umwe mbere y'uko intambara y'isi itangira, ndetse yaje no kwinjizwa mu gisirikare cy'Ubudage aho yakoze mu ishami rishinzwe guhangana n'indege z'abanzi mbere yo guturuka igisirikare mu minsi mikeya y'iyo ntambara. Nyuma y'icyo gihe gitoya yahise asubira mu gukomeza amasomo ye y'iyobokamana, hanyuma mu mwaka wa 1951 aba umupadiri. Nyuma y'imyaka yamaze akora nk'umwarimu ari n'umujyanama w'inama ya kabiri ya Vatikani mu mwaka wa 1977, Papa Paulo wa gatandatu yagennye Ratzinger nk'umwepiskopi wa Munich, ndetse nyuma aza no kumugira karidinali. Papa Benedicto bizwi neza ko yaba yarakoze igihe kinini Vatikani. Ratzinger yamaze imyaka 20 ari umukuru w'ishami rikomeye rishinzwe amahame y'ukwemera Vatikani, kandi yari inshuti ya hafi y'umujyanama wa Papa Yohani Paulo wa kabiri. Mu kwezi kwa kane mu 2005 yayoboye misa yo gushyingura Yohani Paulo wa kabiri, ndetse muri uko kwezi aza no gutorerwa kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika wa 265. Igihe cye cy'ubuyobozi nka papa cyaranzwe n'ibibazo bishingiye ku mahano yo gusambanya abana yavugwaga kuri bamwe mu bayobozi ba Kiliziya. Ibyo byari byaratangiye kugaragara ku buyobozi bw'uwo yasimbuye. Igisubizo cye kuri ibyo bibazo cyabayemo kwirukana abapadiri no gusura akanasaba imbabazi abagizweho ingaruka n'ayo mahano. Raporo yasohotse mu kwezi kwa mbere mwaka wa 2022 dusoje yashinje kunanirwa kugira icyo akora ku bibazo nk'ibyo bine ubwo yari umwepiskopi wa Munich. Mu ibaruwa yashyizwe ahagaragara na Leta ya Vatikani, Papa Benedicto yemeye ko ibyo yise amakosa mu gukemura ibirego by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Aha yavuze ko
icyo ashoboye gukora gusa ari ukugaragariza abagizweho ingaruka n'ayo mahanuka atewe ikimwaro cyinshi, agahinda kenshi n'ibyababayeho, kandi asabye imbabazi abikuye ku mutima. ndagira ngo ngubwire ko Benedicto yigeze kuba intandaro y'imvururu. Mu 2006 ijambo Papa Benedicto yavugiye i Benguetsur-Blag byakururiye imyigaragambyo kubo mu idini rya Isilamu hirya no hino ku isi. Muri iryo jambo rye yasubiyemo amagambo uwahoze ari umwami w'abami w'Ubwongereza bwa Byzantine yigeze kuvuga bamwe mu bayisilamu bafata nk'ayibasira idini ryabo. Mu mwaka wa 2013 umukozi umwe wo mu rugo yahamijwe icyaha cyo gusohora inyandiko zikomeye kandi zibanga mu byumba bya Papa no kuziha abanyamakuru. Ubwo Benedicto yajyaga mu kiruhuko cy'izabukuru, Bwana Brennan Praso, umwe mu banditsi b'ibitabo bivuga ku buzima bw'uyu mupapa, yabwiye Ijwi rya Amerika ko azibukwa cyane nk'umwarimu. Yagize ati, umurage we nka papa uzakomeza kugaragara mu nyandiko ze hejuru ya byose, muri Ketezens, mu mabaruwa yagiye yandika, ndetse no mu nyandiko nyinshi zitandukanye. Hanyuma rero ku bantu bakunda gusoma gusa ibiri kuri interinete, bashobora kwibonera uburyo uyu mugabo yatanze umusanzu ukomeye mu nyigisho za Kiliziya. Padiri Thomas Lisi wo muri kaminuza ya Georgetown wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko Benedicto yari afite ibitekerezo bikomeye ku mahame, amavugurura n'imigenzo bya Kiliziya, ndetse ko atatinyaga gukurikirana abapadiri n'abandi bihaye Imana batemeranyaga nawe. Akenshi yageragezaga kubacecekesha. Reka ngushimire wowe wakomeje kuntega amatwi, nkubwira ko aya ariyo mateka make yane naguteguriye kuri Papa Benedicto wa 16 witabye Imana ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2022. Ya namakuru dukesha igitangazamakuru gikorera kuri interinete cya bbc.com ndetse na Ijwi rya Amerika. Umeze kugenda nihanganisha abakristo n'abayoboke b'idini rya Katolika, babwira ni mukomeze kwihangana, kubura umubyeyi nk'uyu nguyu ni igihombo gikomeye cyane. Rero wari wabateguriye iki kiganiro nkabana kibagejeho, nitwa Fratine Frank Rugwizangoga. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi abababaye mwihangane, Imana irabizi. Ciao ciao.